Komkujiya Gelye Zilan û şahidek zindî yê vê komkujiyê. Rejima Kemalîst komkujiya Gelye Zilan wekî tolhildanekî ya li dijî serhildana agiriyê pêktîne. Serhildana agiriyê jî berdewamiyekî ya serhildana Şex Saîd bûye. Nihat Gültekinê nivîskarê pirtûka bi navê şahidekî yê komkujiya Gelye Zilan Tahir Nas di destpêka pirtûka xwe de serhildana agiriyê wiha pênase dike. Bu yerên di salên ji 1926 heya 1931 li serhedê li navenda Çiyayê Agiriyê rûdane û wekî berxwedana Çiyayê Agiriyê di dîroka Kurdan û Kurdistanê de cih girtiye. Van bûyeran bi nerazîbûna Kurdên herêmê yên ku piştî serhildana Şex Saîd biryar hatibû girtin ku ew bo Rojavayê Tirkiyeyê bên sergumkirin an jî nefîkirin dest pê kir. Ev pirtûka Nihat Gültekinî ya ku komkujiya Gelye Zilanê dixe berxwe hefteya borî derket. Me jî çavpêketinaka taybet digel nivîskarê vê pirtûkê pêk anî. Ev kitêba me şahidekî komkujiya Gelye Zilan Tahir Nas dema sala 1930 da Gelye Zilan komkujiyek çêdibe. Ev çax Tahir Nas 10-12 salî biye. Me qedera 7-8 cara mijera hepevîn çêkir cure dîroka da behsa komkujî ça hatiye kirinê girêdayê şerê gilî daxê çi biye çi nebiye me bîranîne ya hemî kişt berhev kirin û paşê me xwest kê ez evî wek kitêbekê çap bikim mijarekî gelekî balkêş e ji ber ya em diçûn gunda digeriyan gundê Gelye Zilan digeriyan êrekî ji zate xwişka me mamoste bû bîrvana xwîş me re gelek alîkarî dikir. Tahir Nas hatû emre ya em bêjin 102 sal ev bîranînen komkujiya Gelye Zilan gişt heşeyî da zindî bû. Me xwest bira eva neçe bin axasar, me xwest bira eva bigîje miletê me ji ber ku eva dîroka parçekî berxwedana gilî daxê û ya miletê me ye miser ya kar kir kitêba min ji veşxanxana lîsê Ronahî dît. Rejima Kemalîst bi sedan gundên Gelye Zilan bi erdê kirin yek. 15 ta 20,000 mirovên Kurd yên sivîl yên bêguneh hatin qirkirin. Gorê gotina çapemeniya Tirka qedera 15,000 kesan behs dikin. Dema me qada Gelye Zilan herema Gelye Zilan me lêkolîn kir bi rastî jî yani ev kesên daxivên meret dikare bêje ki ev hejmar hinekî daha zêde ye. Hinek agahiyên rojname Avrupayî henin evna behsa 84 gunda şevtandinê û qedera 30,000 kes behsa mirina wana dike. Rejima Kemalîst di komkujiya Gelye Zilan de hiç vedanekên naxin nava jin, mêr, zarok, salmezin û salbiçûkan de. Dema gundiyan ji bo komkujiyê jî kom dikin, ji wan re dibêjin cilên xwe yên herî pak li xwe bikin, em dê we veguhozînin bû ciheke din. Devletê hatiye muxtar re gotiye hûne gundiya re bêjin bira xemla xwe girêdin, kincexinê baş xwekin, temîz xwekin, em wana giştî bînin cînên nota ada xeybê, newala fedê. Eva ciya dema Tahir Nas 12 salî 10-12 salî biye vêrekî evne golebaran kine û Tahir Nas bi du gola birîndar biye û wisa xelas biye. Yani ez dikarim bibêjim yani devletê biryar girtiye û evne gundana ew herema tevahî gund gişt hanîne cem hevde û gişt guştine. Zaten devletê axte biryar hildanê evne komkujiyê pêk bînin gotine gerekî livek kes yani jin, zar, kal, pîr kesek gerekî gunda nemîne. Ki bimine eme bibkujin yani. Mirod kajin bêje vê komkujiyê maweyek çi qed dirêj berdewam kiye. Yani gor zanebûna me sala 1930 meha Temmuzê da 13 Temmuzê da dest pê dike qedera di meha eva mesela pêk tê piştî di mehêşin datir devlet qerarekê digire wan gund mendana giştî vala dike û hemî kesa dişine nefiyê û paşê gelek hesî tenê girtinê. Ev çax jî dişinîne hepsa edenê. Ra jî gelek kes dimirin, gelek kes îdam diyan. Yani ev mesela Gelye Zilan ya le qirkirinê da demekî Kurd
قدر دم ها فالان دم هنیوا دکشینه لی کرنا دولت مرد کارا بیشه سالان بردوام دکه و چاخ بونه شاهد بویرش بل طاهر ناس کسک دی هیچ ما بون واسالین داوی آن کسک دی هنه؟ بله ما بون نگاه اسمان سور کتابامه را دا 12 کس هیه یک کس طاهر ناسه اما خینجی یاجی 11 کس هنن اوا بلگه سلامه دا جزات جی گرته بون گلک هست هبون ام گیشن پارکی مزن یک کسین ام بجن روبرو نوا کنکجی دا جی گرته بون لی مالبات آوانا دا جی ام بجن زاروک آوانا برای آوانا مگل کسی دیتن و معنا رجی ام بجن وک آرشیف ما اوه خواتا مشاند و ورشن داتر جی ام دخوزن اف تشتی برهف کریه مخصیه آرشیف وانا وک کتب چاپ بکن و بکشنه ملت خیان کمکجی جهک مزن د نافسترهانین دنگ بیجن کرد دجی جهد گره یعنی براستی جه حتی روز ایروین گلک تشتی امنه زانن دنگ بیجا اوهانی زمان دنگ بیجا به کلام خدا بحثا بیاری کرنه بحثا شخصا کرنه بحثا بریم آقا کرنه بحثا بیجن فرزنده بکرنه گلک حسا در حق وانا بیجن شاکر گوتیه رسو گوتیه کرمکور گوتیه گلک ستران هنن ام گلک آگاهی جوانا دگرن یعنی از دخوازم بیجم دیروکامه نیویسکی تنه بو daha زیده خوات هنکی به دو دنگ بیجا آنچه به زاره هنه کسی ام بیجا عمر درش چه بو ام جوانا فایده دگرن و ام کلامانا جی برهف دکن و آنها گلک جه فایده دگرن و دنویسینن نویسکار نیهاد گلتکین دبیجه خباتن تاککسی نکاره تیرا لیکولین و پارستنا و مجارا گرام بکه. دوی سازی و انستیتوین کردان جی دوی مجاره ده کارن جدی بک بینن. لی اوا کارانا جی وک کار شخصانینه یعنی گرمه جبر کو گلک درفت دوی هبه اوا کار ام بیشن یونیورسیته کار سازیانه دوی مروی چاوی لبنر که تا گلک تشتا درخیانه اف درفتانا چه بونا یعنی هزار تشتا درکتا هولی جبر کو نه چونه هنجینا ملچ نخستی اوی جانا خد دوباره بکه اسامای و پاشی جی مثلا چونه رحمته سری از دیسا دیجم یعنی اف بشا اف خواتا از دکه از کارم بیجم یعنی سدی یک آنج دودیه یعنی زیده تشتکی ام بیجن من درخستی هولی نینه یعنی جبر کو مثلا گلک گرانه 6 سالا بردوام کریه دنوا برخودانا سرلدان کردا دا یا هر دمدریجه یعنی گلک دولت مشغول کریه لبس گورویاجی خواد کم هاتیه چکن جوان تراژدی و سرهاتین تحت نویسکار نیهاد گلتکین جهکیه پرتوکا خوده هفوککا پر بالکش بکارتینه دبیجه دیروکن نبوریه ایروج هش بردوامه